Demokratiya belə yaranır. Heç bir lider yoxdur. Slovakiyanın paytaxtındayıq. Heç o girdirmə liderlərə ehtiyac da yoxdur. Çünki Slovakiya xalqı öz azadlığını, demokratiyasını girdirmə hakimiyyətdən cıra-cıra almağı bilir. Baxın, hamı çıxıb küçələrə marş gedir parlamentə. Ukrayna üçün, Slovakiyanın azad gələcəyi üçün, demokratiyası üçün, ədaləti üçün, Ukrayna xalqının azadlığa qovuşması üçün Slovakiya xalqı öz qonşu və qardaş xalqının müdafiəsi üçün çıxıb meydana. Və görün. Budur. Sabahtaki lozungu bir okuyun. Komünizm istəmir Slovakiya xalqı, sosyalizmə doğru ilerleme istəmir. Əslində geri, назад коммунизм, нет дороги. Только вперед демократия, свобода народов. Вот и все. Народ сам будет решать свою судьбу. Никакой там прорусский или там протрампский лидер, который оккупировал парламент Словацкой Республики, будет убран этим же народом. Вот. Вот вам demonstrasiya. Azərbaycanda da size deyim, heç bir girdirmə lideri, hansılar ki lazım gələndə otururlar Əliyevin parlamentində, bir 5-10 il maaş alırlar, deputat maaşı, sonra evlatlarını, ailələrini Avropada yaxşı yerləşdirirlər. Sonra da gəlirlər ki biz xalqın lideriyik. Xeyr ola, sən nəyin liderisən? Hiçbir şeyin lideri değilsin. Yaxşısı budur ki partiyalarınızı açın, bırakın, rədd olun cəhənnəmə. Qoyun xalq öz taleyini həll etməyi bacarsın. Onda hiçbir girdirmə, hiçbir oyunbaza yol olmayacak. İlxoz Kalxozoviç Komsomolski, senin sonun Kaddafi'nin sonu kimi olacak. Avropa xalqlarının liderlərinin sonu kimi yok. Olsa Çavuşeskolar ailesinin sonu kimi olacak. Çünkü halklar ne kadar susursa bu o demek değil ki halk senden korkur. Halk sadece güzel bir zamanı gözlüyor. Gelecek ve seni bitirecek. Bu halk senin neslinden kökünden bir iz bile koymayacak kala Azerbaycan'da. Bunu yadında sakla. Sen ve senin ailen Azerbaycan halkına ettiğin zulümleri, zalimlikleri, cinayetleri dünyada hiç kim etmiyor ve Rusya imperiyası da etmiyor Azerbaycan'a karşı bunu. Çünkü senin atan ve sen Azerbaycan'ın düşmanlarısınız. Всем народам, for all the people, for the world, freedom. Freedom of Ukraine is the freedom of the world. That's it. That's it. Now we help people. Zlo. Bakın oradaki şey. Putin'in şekli,
Kitchen içerisinde zlo. No more zlo. Dość polo pizza. 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 No friendship with Putin! No friendship with Putin! No friendship with Putin! No friendship with Putin! No more 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 Putin! Putina! Dość polo Putina! Dość polo Putina! Dość polo Putina! A idziemy Trumpa. To же samo! Dość polo Trumpa! Dość polo Fronta! Putin huylo! Putin huylo! Putin huylo! Putin huylo! Русский корабль, иди домой! No more communism! Dość polo pizza! Dość polo pizza! Putin, go home! Europa is closed for you! Putin, go home! Europe is closed for you! Bak belə, canlı yayınımızı izlemeye korkan ne kadar var? İzlemeyin, hiç izlemeyin, hiç vecinize dalmayın. Azerbaycan dünyanın en demokratik devletidir. Sizin o Nasarok var, İlhos Kalkozoviç Komsomolski. Burada bunlar. O da sizin demir yumruk liderinizdi. Yapışın elinden kolundan, öpün bağrınıza basın. Allah ömrünü onu kessin, size versin. Yoksa sizin için kessin, ona versin. Öpüşe, kucaklaşa Azerbaycan'da yaşayın da. Böyle. Tak. Bir de çıkacağım canlı yayıma. Biraz da bakın. Halkların mübarizesi o halkı azadlığa aparıp çıkardır. Bunu bilin. Girdirme mübarize yok ha. Esil mübarize. Sağlam mübarize. Birbirine torba tikenler mübarizesi yok. Dość polo Putina! Polo Putina! Freedom.